Karena perkebak dia ada mentah teh hapeng minit menit tu ngine persang ya kena kajing ruai tah kilai teli kiki kena kajing ruai kadon kajing ruai pareng ru kadon ru kajing ruai si teh mentah kena por ngakwa ban kai pi ya bat ngakwa ru ban ruai haka tin pareng ne haka English mo teh tang hapo minit tu ngine persang ya kena kajing ruai rangkat bat ngamo teh ngite me kena kajing ruai kadai kajing keteng jo kajing ruai kadai kamjan Sampai atrai haka kasi lane nearest my god to di haka pareng to ngin persiang mentah hakilai tili kiki ibasuk mo te ngin persiang mentah pante me kane kajin roi hakilai tili kiki ibasuk C F G C F G Uji pila pantem hang neru lane pila pantem hang neru kumju kumba piba di F itu tan haka fred kepasan ada uji untuk nanai bat kumturo kabiang kasyang kumanyong pi uji kemudian section rete mentak menehi nge persiang napat ngamo ini ada skill jong usi aka fred kapasan udah skill jong si baik kita tu di skill jong usi haka fred kebasan ngecim baik saya minta kena kuar ngam fokus re hak kena skill kita ngeladapi kuang ngan sai kai haka wei pat connect studio ke bakam ne minta pat ngam don por dengan hikaya pitang kum tuhi ini hikaya pi direct haka jing rai mo ini tem minta kebiting pat kadebet way up lane down 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 untuk teman tang ini senang nomor kajing raiken dengan sim ga gitar bersama dengan mentah nearest my god to thee nearest to thee even though it be the darkest and dim, still, oh, my soul should be dear, my God to thee, dearest my God to thee, dearest to thee. Baik kalau kepasukan atau kata-kata lantang lai teliki ki dari pila yo awe ki jengro kepasukan apa te penganken ud mentah ya kiwe ki dikot pat kalau mit kunjung tu la dah kasih ne kaparang ro kalau kunjung tu hi te nganken ud mentah kenapa pintip ya mah baik G C G C F C C pentu kayan tu C C C G C G C F C G C
Baik kalau enggak jeng rai ke pasuk ha. Saya praktis sim gitar naik pen slam lada pikwa naik kena jeng rai. Nangis kemba pila tip non badiosi TUF pat kumnebe une ukti banikong ka fred ka banikong untuk penjang itu ta ukti ke baar pat pet hakana ka fred ka baar sim way ar lai sai balai ta ukti basau pat ha sai ha ka fred ka bas mulai ha sai basan ta ukti basau pat ha ka fred ka balai hi ndre ha sai basau itu la DU F te kajui kembo badi UF tan haka fred ka basan tu une ukti ban kong de bandon haka fred ka balai te la DU G bet F G F F sharp bet kem tu wan F F sharp G G sharp C C sharp B B sharp o B ne A sharp B mendon sharp re kalau itu kan subha G G sharp F F sharp A sharp C C sharp Pela rapi kuat naik ke skill M shoe stem tu kumu sim tu sim saya besan ke frek besan pengen penihat jangan kenapa pintip bentuk pengen naik ke frek besan M lada pila nang iki skill em pila pantem si bun kijing roi da ko ken udah poka download ke jong pi bisa tem kijing roi kan sibun ma kijing roi ke bapi pila man ken ut lada pila nai ka ben kong ka dei ka mi dei banang ye skill te haden katu ngin ken ut ha ka po ka donut ka jongi insyaallah pantem sibun tang na we skill ro ngila pantem dai po hajar kijing roi la ne kilet mo tumtahi te ko boleh sibun perlok saya support saya kersian ngai ko boleh sibun pi barok ke baju ya kersian yang aman kapor baju ya support baju ai jemut yang apan lek kumno ro boleh sibun namta kini ki barok boleh sibun saya sempat hawi video bye bye